Igitondo cyiza mwese mukurikirana Tawala TV mwese muherereye ku isi reka aho buke tubahe mwaramutse aho bwije tubahe mwiriwe bitewe naho uherereye ndetse dusuza abaherereye ku isi mwese ku mpande zose z'isi abari muri Amerika muri Canada Australia mu Bwongereza abari mu Burayi mu Bubiligi mu Holande mu Swiss Norvège ndetse no muri Swede mwese turabaramukije ndetse tutibagiwe n'abari mu bihugu nko mu Bushinwa, Ubuyapani, Korea ndetse n'Ubuhinde mwese turabaramukije reka ariko twongere dusuze abanywanyi bacu bari muri bino bihugu bya Afrika nk'abari mu Rwanda abari mu Burundi muri Congo cyane abanyamurenge turabasuje n'abanyamasisi ndetse tubaha pole ku byo muri kugenda muhura nabyo dusuje abari Bugande abanyankore n'abakiga ndetse n'abahabo muri Tanzania kuko nabo bose bumva runo rurimi tuvuga reka tubabwire ngo tubifurije amahoro y'Imana ndetse n'igitondo cyiza kugira ngo aho muri buje guhaha mu ronke rero utarakanda subscribe kuri Tawala TV ushobora gukanda subscribe kugira ngo aya makuru n'ibiganiro dukora muzajye mubiboneraho igihe ndetse sindi nyine ndi kumwe na The King. Yes, mu duce dutandukanye tw'iwacu ubwo turaza guhera amakuru yacu mu Minembwe ndetse tumanuke turaza kugera ku Ndondo yose tumanuke kandi tugereza bibogobogo turangiriza amakuru yacu za Uvira ndetse turanaza kuca muri Nord Kivu gato tuze kugera za Kalehe tubabwira uburyo intambara ku munsi w'ejo yiriwe ikomeye cyane ndetse amadrone yararashe hapfa abantu benshi cyane ndetse biravugwa yuko hari abaturage b'inzira karengane bapfuye ku bwinshi cyane bishwe nibyo bitero bya za drone rero amakuru muri kino gitondo mugiye kwegezwa nanjye The King ndetse turi kumwe n'umusaza Eric kuva kuri Tawala TV. Ikaze bro. Turahuwe wiri ute? Mwaramutse papa. Twaramutse kandi turatekereza ko nimbaraka kazuba katse ko ndambona ari amanywa kandi ari igitondo. Mwabyise neza ariko. Namahoro turashima Imana. Yego natwe namahoro turashima Imana reka twinjire mu makuru yacu duhere amakuru yacu hano mu Minembwe. Mu Minembwe niho urabizi ko mu minsi yashize twari twavuze ko intambara ishobora kuba yimukiye ku Ndondo cyane kubera ko twari turi gutekereza ko mu muryango w'abibumbye cyangwa se Croix Rouge iri mu Minembwe dutekereza yuko nta ntambara izongera kuhaba cyangwa se hagiye kuba agahenge ku mwanya gusa byahebye kajya kwa kundi bavuga ngo umutinda rota arya cyangwa se arota ibiryo batinya ni ukuvuga ngo kuva ku cyumweru umunsi nyira ku cyumweru buca ari ku wa mbere ku gatandatu buca ari ku cyumweru bararashe za Gakenke ku munsi w'ejo drone zararashe kandi zarashe ahitwa Mikenke ndetse zirasa mu Minembwe hitwa twitwa barashe mu Gakenke mu Karingi Ikaringi yo barashe uyu munsi barashe ejo nijoro uyu munsi barashe ejo nibwo barashe Karingi nijoro nyine ni ukuvuga uyu munsi n'ubundi guca no munsi ni ukuvuga ngo no munsi nyine ni ukuvuga ngo amakuru twumvishije muri kino gitondo nuko za Karingi ejo drone yarashe rwose kandi ntituramenya ko ari byangiritse ariko yararashe cyangwa se ngo tuvuge ngo hari abaturage bahasize ubuzima gusa umutekano wa Minembwe urumva kuri mu mazi abiri abaturage ba Minembwe kabisa ntibatuje igihe twumva ko tubonye ibyiza niho noneho bagira umujinya n'ishari wo kugira ngo batumareho aribyo biri kubera mu Minembwe murabizi ko hari hashize nk'iminsi hasa nkaho hatekanye hasa nkaho hari agahenge hatari kumvikana ikintu cyitwa amabombe kuko nitukivuga amasasi yo nta kicumvikana hariya kubera ko intambara yo hasi ntibakirwana cyane muri no minsi kubera kwitsindwa Kisekedi y'iyo strategy rero yazanye yo kuzajya akoresha amadrone kugira ngo kandi nyine amadrone ngo babahaye menshi cyane kandi nimba barahaye abarundi ubwo na Kongo buriya ntibavuze abarundi nibo twamenyega bahaye ariko kuriyaga muri Kongo ihoga bimeze gutya nuwa ngo rero tukaba twumva ayo makuru murabizi ko hari haherutse kuraswa Gakenke ariho baza barasa ariko noneho urumva ko na hariya aka gace kandi ntuze
ni mu Karingi ariho barashe. urumva ko ni ibindi gusa ntituramenya ko hari abahatakarije ubuzima ariko cyangwa se hari ibyangiritse, ariko n'ubundi kuzana gusuka ugapfa kurasa ahantu hari abaturage atari ingabo muhanganye, urumva ko ari ibindi ari nacyo strategy bari kuzana. ariko nanone tuvuga yuko hari gutumba intambara cyane muri kariya gace ka Haut Plateau guhera mu Minembwe, kubera ko impamvu ndi kubwira ngo hari gutumba intambara guhera za point zero ukamanuka inzira zose mbese zinjira muri Minembwe kugera ku Ndondo zose zirimo abanzi bipanze. ariyo mpamvu ubona nta bantu bazamuka ngo bave hariya ku misozi y'Indondo ngo binjire muri Minembwe. ngo nimba bashobora kuja guhaha cyangwa bagire gute baje cyangwa baje gusurana ntibashobora. urumva n'abashatse kugenda barabafata abandi bakabafunga bakabagirira nabi. so urumva rero nico kibazo gihari. urumva rero ko hari gututumba intambara byanze bikunze kandi toroshe itameze neza. no kuvuga ngo mu Minembwe ku ncamake nuko amahoro azaba, ariko azaba kubw'imbaraga. amahoro azabaho, ariko leta ya Kinshasa ifite umugambi no gukorera tuca abaturage mu buryo uzi. hari umugabo umwe wavuze, think ni umufilozofi umwe, yaravuze ngo ufashe umuntu ukamufungira mu cyumba kirimo amatara y'imyeru, sibyo? ukajya uhora umwereka gusa iryo bara bukiye mu gitondo ukamwereka irindi arashaka guhunga kubera ko yamenyereye ryabara gusa. urabona iwacu bamaze kumenyera intambara, bari abaturage bamaze kumenyera intambara mu buryo bumva isasu ntibikanga. Isasu ryo ntacyo rivuze. urumva isasu ryo bari barimenyereye wenda n'andi mabombe mato, ariko none igihe babazaniye kuva aho indege zitangiye kurasa kuvuga ngo nka Sukhoi ukuntu ngo iraje irarashe, warangiza drone nayo ikaza ikarasa amabombe. kandi wabonye honyine urugero, wabonye nka Sukhoi ku kibuga cy'indege, wabonye ukuntu hameze. bivuze ko abantu bafande rugabo bari guhagararamo. ngaho reba nkariya, sibyo? urebe nk'iniya ndege ngo irakurasha no gutora ubugufwa nta nayo wabona. nuwango n'ubunyama nukubegeranya nyine bwagiye butakara bagapfa gukire. nuwango rero batunguwe n'ikindi kintu gisha batari bamenyereye. ntibari bamenyereye intambara y'indege, intambara ya drone, mbese buriya buryo bari y'imbunda, machine gun, nimba hari na bombe itewe nkini gaterwa atari ya bombe ikomeye cyane. so urumva noneho ubu nyine ibaze ngo bari guhura n'ibyo bibazo, ubwo nabyo bagende babimenyere. abantu bonyine nibo bazahindura abandi ibyihebe. izi ntambara zohindura abanyamurenge noneho ibyihebe, noneho ku buryo biyahura rwose ku ndege nta kubera ibyo bamaze kumenyera. ariko reka tubasabire ku Mana kugira ngo Imana ikomeze borohereze idukize ziriya drone na ziriya ndege. yego reka tuze kuva hano mu Minembwe, tuze kujya mu tundi duce tugiye dutandukanye. n'Indondo urebye umuco hagati ni amahoro, umuco hagati nta kibazo kiriyo. unuvuga ngo rero nta ntambara iriyo. ubwo rero nituva muri cyo hagati turahita tuja Indondo aho gusa icyo tuzi cyo ku Ndondo nuko hari ingabo nyinshi ku Ndondo. hari ingabo nyinshi za coalition irimo wa FARDC, Wazalendo ndetse n'abarundi na P5 na FDLR zirishize hamwe kugira ngo zibashe kuja gutera ababyeyi twasize hariya n'abaturage. nubwo nyine batarabikora, ariko niyo mpamvu nakubwiye ngo abaturage bava ku Ndondo abari kubatangira ni bande se? niyo coalition. ntibari gushaka ko bakora mu muvumo, bari gushaka ahantu hose hari umunyamurenge bamukorere, bamushira ahantu bamuzingatiye. kubera ko Minembwe yabananiwe nyine batayifite, bashaka Indondo bazingatira umunyamurenge uri ku Ndondo, umunyamurenge uri ahandi, donc bamuzingatire ureba nk'Ibuvira nyine umunyamurenge uri Ibuvira nyine ntawe yohungira.
ntawongerekerewe nka Bibogobogo. aho mu Bibogobogo ntaho yohungira. Ivyo byose ni iki? Ni ahantu hose bari kubikora. So ku Ndondo niko hameze, nta mirwano ihari, ariko iri kwatutumbira iteye ubwoba. Yego, reka tubwire abantu dukurikiye yuko bino bice bitandukanye birimo abanyamurenge, nubwo twavuga yuko za Minembwe hariho bari hariho batwirwanaho ndetse n'amadubu, intare n'amadubu, nubwo twavuga yuko bahari, ariko ntabwo umwanzi yari yacogora kurasa hariya, kandi ntabwo umwanzi afite ibikoresho, ukuvuga ngo afite strategy bakoresha bari badafite, kubera ko babakupiye umuriro, babakupiye network iri hariya. Ni ukuvuga ngo ibintu byose bikorerwa hariya ni ibintu bya tekinoloji, kandi ntabwo mbwira ngo urwana n'umuntu uri gukoresha drone uri ku butaka ngo uzatsinda urwo rugamba, cyangwa uri kurwana n'indege. Ibintu bidashoboka cyane. Ikiza nuko ari nk'amashyamba wenda ari igihe abantu bihisha, ntupfe kubona abantu, ariko azaza kandi ukabona ari target ifite, nta yindi target ifite ziriya drone cyane nizo kumaraho abaturage, ariko kandi zo kumaraho ubuyobozi bwose bwa MRDP. Reka tuve hano ku Ndondo. Birakomeje kuvugwa yuko nyine hari abamayimayi baza bava za Gipupu ndetse na hano za Mikenke, bagasa nkaho binyabije ku Ndondo kugira ngo babashe kwiba n'ibiki. Gusa muri kino gitondo nimba nta gihinduka, birashoboka yuko bashobora kwirwa neza nta kibazo. Amadubu n'intare bakomeje kubacungira umutekano. Tumanuke tugere hano za Bibogobogo, aho ku Cyumweru hiriwe inama. Iyo delegation yari yatumwe aho ngaho, akaba hari harimo uyu Yakutumba ndetse na Kongolo. Bakaba bari baje kubwira abaturage yuko bagomba ngo kwiyunga kuri leta cyangwa se kwihuza na leta, kandi iyo leta iri kubica. Abaturage rero nyuma yuko message perezida yari yaboherejeho ibagezeho, abaturage bamwe banze kwemera, baravuga ni gute dushobora kwiyunga n'ibyo muri kuvuga muri kumwe n'abicanyi bari kutwica, none kuri abatuzanira. Kandi ikintu cyabereye hariya nuko abantu batabibonye bose cyane. Abantu Kongolo yagerageje kwicaza abagabo, ariko nka chef wa hariya ntago zari gushoboka. Bishoboka mu buhagurutsa dusaba imbabazi hano Bwana The King. Nta kindi hariya babwiye, hari amagambo babwiye Yakutumba. Baramubwiye ngo twebwe nta kindi dushaka, twebwe dukeneye amahoro pointere. banamusabye nuko basaba imbabazi. Tituyasaba uyu uri Kinshasa, nta n'utuyasaba uri Kinshasa. Wowe ubanza duha amahoro hano, wumve wowe, rekana n'abariya b'Kinshasa n'uyu, urekane na perezida. Wowe uri hano Yakutumba, ni wowe wa mbere utubuje amahoro. Banza duha amahoro, uduha umutekano, twumve ko dutekanye, tube twava hano tuje ahandi. Ajeza ni ukuvuga ngo tube twakora muvoma. Nuko yabambwira ati turagire dukore muvoma, tuze mu baturage b'iwanyu ababembe, tuje guhana aho baze baduhahire, donc tugire amahoro nkuko bari basanzwe bameze kera. Amaburi cyavuza ngo urabona ngo amahoro ngo kabisa ngo tugomba ngo kuyashakira twese ngo hamwe, ngo nukuvuga ngo izo ngizo ngo tugomba ngo, kandi ngo amahoro ngo agomba gushakishwa ngo hose, ngo ari uyu nguyu ngo tukarebera hamwe by'amahoro. Donc ubona nyine ariko umuturage umupapa kabisa yamubajije, kabisa yamubujije amahoro, avuga ati muduha amahoro. Abandi ntibumvikanye na Kongolo. Nje naje nsanga uyu nguyu Kongolo ni nkaho yari afite, ashaka kuba afite umugambi wo kumara abanyamurenge koko, kuko nimba arategera ibyo yaravuze ngo abaturage b'abanyamurenge nibemera ngo cyangwa se kugendera ngo mu bushake bwa leta. Ariko ntabwo ntekereza yuko abanyamurenge bigumuye kuri leta. Nta muntu buryo uza wanga leta yiwe ntawe, ahubwo kandi imiyoborere ya leta iri hariya uko yayobora kose twebwe yaduhaye amahoro.
akaduha amahoro tukisanzura tukagira donc umudendezo mu gihugu. Nta kindi twaba tumushaka muri Kongo. Kongo ni igihugu kinini kandi kirimo minere, kirimo ibintu byose, nubwo twari tubayeho tudacuruza inoro, tudacuruza wenda nizo mbaho ari izo minere ziri hariya n'ibiki n'ibindi, duhinga dutunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi, tubayeho neza no kurusha, ahubwo tukanakoresha bano ba mayimayi, bano bafurero bose twabahaga utuzi n'abashi n'ababembe, sibo badukoreraga utuzi tw'ingufu. Kubera iki? Kandi bo bavuga ngo baracuruza babimbi nono bagira gute, ariko twebwe kubera kuragira n'ubuhinzi, sibyo? Nuwangu ibyo ngibyo n'ubu twubikore ko dufite amatongo. Haki cyo tukeneye ni uburyo tubikoramo, dufite ayahe mahoro yo kuja kubikora. Mfite aya umubyeyi wasigaye hariya afite amahoro, umubyeyi uja gushakisha ahinga nijoro ngo kugira ngo kumanywa drone itamurasa. Kurumva nk'icyo kintu ibaze kuja mu murima nijoro ngo ase n'ubagara agire gute atahe aryame ejo mu gitondo yirigwe mu nzu akingiranye abandi akirirwa mu bisambu kugira ngo so ibingibi rero Kongoro arirengagiza aguma shirine ziriya faranga mu nda bahabamuha nako kazi, aguma zerere yurira indege, ariko burya bazavuga ngo umunsi ubumwe iminsi ba myinshi igahemana n'umwe gusa, igahemwa n'umwe. Urakoze. N'uwa iminsi biba myinshi igahemwa n'umwe gusa. Ahubwo rero Kongoro ino minsi ishobora kuba ari myinshi kuri we, ariko umwuka azamuhimba. Ku muvumo bahaba kuvuma abasaza ha wicaza ukabwira ngo nimutiyunga kuri leta, none nahebye ni tutiyunga kuri leta muzoshira. Ibaze uko niko wabwira ababyeyi n'abaso wanyu nabo muvugana nabanye gusenge, uri Imana se zinaho gisega dise niwe Mana, nubwo mufatana mukaja pi takizomara abanyamurenge, takizotumara, takizotwica. No kuvuga gusa uretse umuvumo muhamwirahuriraho mukazopfa nabi mwangaye, ugasanga uko murashira n'umuvumo ku bana banyu. Tuzabina bintu bizabikurikirana. Hari umugabo umwe wonje umusirikare ukomeye bigeze kumbwira, umwe muri abasirikare bakomeye bacu, umuntu akomeye cyane ukunze kuvuga, bambwiye amateka y'umuvyeyi wiwe. Aho ndaheba umuntu babanye mu gisoda cyakindi cyakera, ambwira amateka ye, uburyo yagiraga umujinya, uburyo kubona iki iwa kama yica nta kubabarira. Sanga exactly umwana we nawe yamamera exactly nkawe. Kandi we nambaga nawe umuvyeyi we yagaza yica ababembe nyina abanyamaguru nahiwega iwe karava iwe karica bose, iwe yishe bose, umuhungu we aje kwica bose ntabwo ababarira. Uko ise ati se uwo musaza arambwira ati sindi yari umuntu bagaza dufata. So hari ikintu uzukora kigagukurikirana n'urubyaro rwawe, bazaba ngo dore ngo nukusekuru yarameze ngo nukuse yarameze, urakamera nka sokuru wawe yarameze neza data, urakamera nka so yarameze neza, afite ubutwari agize gute nta, ariko none kumera nkawe yarakoze ibibi warangiza ukamera nawe none ukarenza kurumva uwo muvuma, none uwo muvumo ukazokurikira abandi. Nuwango ibingibi abaha bakunda ifaranga, abakunda ifaranga n'inyungu zinda zabo no kugira ngo imiryango. Ese kwanze ko konza mbona n'imiryango yabo, nimba umugore we n'umwana we bari hanze, ariko ugasanga se na nyina bacoce, bamwe bari mu nkamba abandi bari ni nk'ibi nganza bambwira umwe akamaje hariya baramuhaye yagiye Kinshasa yirirwa yajya mu mahoteli agira gute agatukana. Uzubona nk'umurimbyi Galas, si niwe narimvuze gana nanze kumuvugaga, agatukana bamuhaye ifaranga ngo guma atuke u Rwanda, atuke Kagame, sivyo atuke FPR.
atuke n'abandi bose b'abatutsi mbese bumva ko batari iruhande mu ifaranga bamuhaye. Reba ababyeyi baho bari he? Byiza ariko bagurira inzu nyine muri aya mafaranga. Bari na hehe aho mu nkambi none nubwo bari Bujumbura jewe sinoja kuvugira leta data na mama ari impunzi kandi barahunze iyo leta barahunze intambara leta donc iri kuturasa iri kurasa n'abandi bavukanye. Yabaga naravuga ati fata umuryango wawe ukurega i Burundi basuje kutuza Kinshasa. Donc ibi ni by'akanya gato. So rero akaba rero Kongolo yarakozwe n'isoni hariya nicyo kintu cyashimye ako Kongolo nukuri Kongolo yakozwe n'isoni hariya ejo bundi zo ku muntu uzi kuja kwinginga abantu ngo baramubajije aruhe akabuza ngo yarabicazaga ngo arahagurukaga yabona ubukana afite ukamubwira ngo icara akabwira abasirikare mu mwicazo uriye urumva twica n'ubundi nicyo waje gukora ngo aruhe ananirwa no kumvikana na Yakutumba yavuga iki Kongolo akavuga iki Yakutumba akaza akavuguruza yavuga iki none hari amakuru bavuze hagira iryo jambo hari ukuntu dukunda gukoresha amagambo amwe akomeye kandi twamara ntituyavuge ngo asobanuke neza. Hari abantu bavuze ngo ku cyumweru nyine ubwo ni ku cyumweru nijoro urabizi ko aribwo bahageze baravuze ngo hari abaturage b'abanyamurenge bafashwe bugwate. Hari umuntu wundi nawe twumvishije avuga ubwo ni ku munsi w'ejo yavuze kuwa mbere yaravuze ngo hari abantu bamwe mu babajije Kongolo ibibazo bikomeye cyane ndetse banamwereka yuko badafite guhinduka kubera ko bamweretse amakosa ahantu ari bamubwiye yuko umuntu wabamaze ari uwo bari kumwe kandi uwo muntu yabamaze atari muri leta ari mayimayi leta bukeye imuhiza imbaraga zose baramubwira ngo noneho saba ubu uri kuvuga ko tuyoboka muri kumwe ngo ni generale umusabe adusabe imbabazi y'ibyo yadukoreye ariko ntugire kuri abasaza b'abanyamurenge bro ashobora kuba atarize ariko IQ yabo n'abantu bakora ibintu ntibabikora kugira ngo Imana yari yarabahaye babikora kugira ngo bumve icyo uvuga niba nangiza bagutege ni ukuvuga ngo bateze umutego Kongolo arabana reka turebe ko abwira uyu bari kumwe asaba imbabazi turebe ikintu Yakutumba yagiye aravuga yaba avuga gusa kontre y'ibyo Kongolo yavuze. Kongolo yavuze ngo nimwiyunga kuri leta muzoza mugenda mugere Uvira kandi ubu muri amamumanuka mugere nta kibazo. Yakutumba arabya ni ibyo byo kugenda byo ntibiri hano hafi kubera ko muza abaturage ideology barimo ukubona umuntu wese uvuga ururimi abarwandafoni bose cyane akaba ari ikibazo cyangwa se umuntu ufite izuru rimeze nk'uko kwacu cyangwa nyine uko tumeze akaba ikibazo. Ni ukuvuga ngo bishoboka yuko hari abantu bashobora kuba barafashwe muri iriya nama yakozwe kubera ko bashobora kuba batarumvishije kimwe ibyo ntuza Kongolo yavuze. Birashoboka ko ashobora kuba yarabafungishije nimba yarabafungishije tuzobimenya reka tubinonosore neza cyangwa se tubitegereze neza kuko bavuze yuko hari abafashwe bugwate reka dutegereze byanze bikunze amakuru yacu ntazareka kumenyekana tuzamenya turacyarimo dutoza tumenye nimba koko hari abafunzwe bakaba bari guhohoterwa kubera ibibazo babajije kubera uburenganzira bwabo bwo kubaza ni wowe waje ubasanga ushaka ko muganira barakubajije none wowe uravuze ngo babafunge ibyo tuzabirebera hamwe umunsi w'ejo ari kuwa mbere Karehe yego Karehe ni muri Masisi awenda batahasi bararwanye mu buryo drone zarashe zikica n'abaturage zararashe zirasa n'abaturage basiga ubuzima ari benshi. Iyi ni ya leta ya Kinshasa style iri gukora yindi de même ni bamwe ni leta ya Kinshasa n'u Burundi
nibo cyane baba bakoresha kuko drone zose ziri guhagurukira i Burundi izindi zigahagurukira hehe za Kisangani so nukuvuga ngo rero biyemeje kubera ko babonye iterambere riri muri Nord Kivu nimba barabibonye imihanda ubu nyine ugeze muri Gomuzo ugira ni muri Paradizo barashaka kubisenya bashaka gutera amasisi masisi nimba barabibonye basigaye baragira ubwatsi n'ibwa bundi ejo ndabonye abashumba cyangwa se abaturage b'inka batanze inka zirenga 300 babashimira icyama kubera umutekano none kubera iryo shari ko barashaka kwica abaturage bice inka zabo amatungo bice ndetse n'imitungo bafite ubwo ni namazu yabo urumva aho ngaho niwo mugambi wa leta niwo mugambi leta yacu umugambi wayo si ukubaka kuko ntacyo yubaka ariko hari ijambo rimwe nkubwira King yego borigira suri ikintu cyose curi ya Gisekedi bakarisunya hano dore ikintu Gisekedi isa Gisekedi yizo Gisekedi nyina nawe Gisekedi ariyo Gisekedi mukuru yaravuze ngo akiciyamamaza kuba president agaza ngo nzirukana aba muhamubona bose nimba babyibuka muri 2010 abavuga Kinyarwanda nibwo yagiye ibuka avagiye ngo kugera kurahira ko aravuga ngo aba bose bavuga Ikinyarwanda aba n'abanyarwanda zabirukana wumve campaign umuntu akaje muri campaign yo kuvuga ngo arirukana ubwoko runaka ntumva ko batari badukunze isatara dukunze yari kuzatugira nabi icya kabiri nyina ejo bundi akija ku butegetsi yaramubwiye ngo bombarde barwande yavuze abanyarwanda yaravuze ngo umuntu wese wo muri nord no muri sud no kuvuga ngo umareho izi province wewe rasa nord hari ya kwanza ntanubwo ari abakongomani iwe yaravuze ari n'andi moko abapfurera baki bose abo bose urasane n'aba ngabo bose abo bose n'abanyarwanda reka kumva ivyo bintu bibiri nakubwiye yego ivyo ni vyerekana iki ni vyerekana ko noneho ndavuga ngo Gisegeti ari we muhungu wabo wage ku butegetsi noneho niwe uri kubishira mu bikorwa karabishira mu bikorwa reka turangiza amakuru yacu bwana munyamakuru dushimira abantu bose bamanye natwe muri kino gitondo cyo munsi cy'itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu n'umwaka w'2026 dushimira abantu bose babanye natwe muri ano makuru dushimire abantu bose badahwema kutwereka urukundo ndetse no guhora bakomentinga ku makuru twatanze abo bose rero iyo ukanze subscribe uba ugiye mu muryango wacu kugira ngo ujye ureba amakuru agenda aca kuri izi zaca na zose rero turabashimiye shimiye nawe meko ko dukorana amakuru muri kino gitondo wowe twakoranye amakuru nawe ugire umunsi mwiza mwese tubifurije umunsi mwiza asante sana yego